Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Unang yalam jong kasur kabri uhnyo trap uba danbok harling do hakasngi palai ka khatwe terik nailar arjar arpua ula shakhar hajar haki pulit jong ka maulai police station halor ka jingkeno bagani ka kunhun kalapin sapriang hakarinsan jong social media jaga jingkarpat sakipat ba nongsong snong karilum khasi ba jaintia banwa di kilama yong hakacaka jong kalama India. Hakani ka jingtho bala sapriang haki social media ya ka baklem don jingsoi ba ya ka bala shutho hatrai jong ukurwo na kinong yalam kasur kabri uhnyo trap lapen pau bagani ka kunhun ka karpat ba hakacaka jong ka har ghar tiranga nadu ka khatlai hadu khatsan tarik nailar banwa lama India haki yeng kumbala pen banara ka sarkar pajba kari haki tegi sngi udai banwa de kilama yong haki yeng ki kali ki arshaka kum kadak bangi persya sarkar penyak brio nomor kampat shim lala bapinchitom when wengkam ya kita kinong penyak brio ki bala dekat jubor ya ka jingem jong ba Cherry Starfield thankyo hakani ka jingle sha hajar hakmat ki pulit ya uba danbok harling do la senran lang de kinong ilam jong kasur kabri uhnyo trap hakji ekran bigilat pathai khubor hadien balami na thanan uba danbok harling do uloong ba kasur kabri uhnyo trap kampen bor yanu yanuru ban omwa ya kilama India ne lama yong Henry kalong tang kejing karpat iki pajba bana kaliang jokani ka kunhun bat ongru bagani kejing syakhat hajar kalong tang ban syalam bakla da manu ya kejing temu jong ka kunhun ban pelong ya program kan mau burom yo ba Cherry Starfield thank you bam kwai hadawar ublei ya ka balabu ban pelong hak ar tarik nailar arajar arpuat bat hoing lawan hang ne ngelayo bani discuss bat PSP jong la Shillong City bat i madam sen chat chakadika mulai PS. Kaji discuss nanti kaji keran ni kalong nakamta kadiki isu ya kaba kajak bendri berkawai kelayu i batasur jangan beri nyutrap kadang am hitriang banyakun nakamta ka justice jong urang ba nakadiki sino mulai jangi late Cherry Starfield thank you. Di kelayu i hagri hingat sengi bangilatur sepo sekretariat namar ke jingkuman jong sarkar bu appointment ro kimai di ngidawa ke jinawa jongi kalong justice but say no buat ya kedeka inquiry report ya kabala submit na retired judges di bypay di Henry Jia yu abang lei bang lami chakmat chaplang ban budin kram song than ya gini issue na kaliang jong kibor jong la ai lising la ong ling baka government ling baka tanah pulit kila khot yangi hang ne bat milawan bat ngi layo bani kran kata kaji kran kalong na kamta kasi ke bala shai di ka khat artrek ya ka ba na lian jong asur ke dunia trap ngitmu ban penlong ngilabo mdei bangitmu ngilabo ya program ban penlong ya kanjing peni pai ya ka short documentary film jong uniu rong ba ubala bom kwa dor ble ubala syasiat haki uniform haka step khatai trik jong agus aja kwe di kilatip bagi dan program masyai bat haka program masyai let's say don manur bahamut ban yalam bakla ban pesuk bakla lene ban hijack no ini isu jongi kila yalam bakla dakaba kikeno ba ngi kum gini lam jong sul beri yutrap ngi penbuat ba wat nom deng wat nom wa ikilama India di kata ketika kentien kaba kila keno ingi ba ki force yo pet ba ban nom wa ikilama India haki yem lani kali ti abang ngilai kran ngilai kali mono ba ai ba thangno la tho ya kaba kum kata kajing tho kabalami nak sul nyutra ti dok kile keno nang ni nang tai ti tang we ngai sku ban ong nak liang jong aku mui ni kinoi lam jong sul nyutra ngi hi ngem kwa ban ya pensno lang ya kane ka isu ka bangi dawa justice yo ba cheres bat ya ka isu ya ka ba rene ka ri India berkawai ketemu ban celebrate ya independence day kapsan kalai trik kade
kaling khu sen senyap jong ba cheres khatsan kedai kita ka independence day tingilai kran bat king on so bawat nom ya pentakho yakini ki atli khalai terek ngingen ken mau buram yo ne ururong ba ubah chat khat jubor ha kibreu juga khatsan terek kedai kita ka jing ya celebrate independence day ti ngila om banang liang jongi ngim chumla penbuat ka shong ba hopai ba la dopai ba ujit banwa e kala mayong kamun kedi kamon jopai ba krengi ngim fus ni nuru ba wat numwa lama India wa mayong te ka shong hamon pai ba ngangit skemro mopai ba kat to hajar ngot ulalum hante ko mulai ketemusan ban late on tap yang ni orang ba haka khat san 3 August azab kuwe ngangit ko pai ba baro kumba uladan ka jing snow ya ka jing sha khat jubor jung orang ba kindang yai don ka jing snow haduk mentah menne ba ngin nang yai wa kala mayong namar balai ba promises jong government kim shimla mla ban fulfill haduk mentah menne kilo ong yangi ba ngin sa le ya kita ka inquiry limba ka Malaysia State Mandate Commission ho ni la plan kita hari kita ke inquiry haduk mentah menne ngimpak simlai ayudan pok ke inquiry bat lakat nungut kita kinong le ya kata ka kam sniu la ni kiba la derti ha kam penyap kila syak pencitong la ni la syak bekam ngimpak simlai jadi nak kata kadang ka sepenong yang ngiro bahaduk mentah menne ngidang ngilong agens ya ka MDE government ni agens ya ka jing penyap real ni agens ya ka jing penyap yau no do usam jongi la kalong amolai ha janja ha priboy la ne ha was hasil berkumda terkan ngingi la angel sembarangi ngim kwa syuk bani bagi beriu ki bo kami la de bagi dong bat an kan rei kinong function ka an tengi agen sekata bat kaji kran kalong ba nangi syakmat ro haba pi ba kata ka khalai trik ya jan ba khasan trik kyo yo ka ta iken independence day tengi ro ngila kerpat ia ka kulit ia ka Malaysia Police lani ka sarkar subha ke nang ni syakmat haki benai ki ba ya day dur bat ka celebrate independence day ka bomo na igos nai lik siap yap chu ben ya urang ba khasi lani ka long kwin khasi lani yo sama khasi ngila keren ro wat ka mo how January ka bangi ju rakhi ya ka republic day hakum ki benai ro yo la sai sisi ada ngira lamayong haki bakuk di benai bisa ong ba sunta ha baki ki agen seka ya kari India ngingim semua agen mo pi ni kong kile di kampung dai dan ngilayat mangi ngingiyat haka risun siapa tak deh ngidon la hok deh ti ada ke kran kalau sidon ke jing penkut ba so bawat nom force tinggi oh ho ngi nom force ini nuru banwa itu kelama India Henry ai kat ki basno ki badang suhu ba ukuli ubalaksam yang kamnat jongrong ba ha ketika step jong ka khalai trek agus ki badang suhu bangi dai paradok parasna dengan ngai makikin suhu kamba yo kawan jasa tengkong ging jongki hila ki suhu kamba kamu maki chin le si naduk ka khalai trek kit sawak lamayong kong tinggi nang reng jong ngi ong ba hagi gisni ngi lesing la ban ong ba ngidang itu la ngi ngidang observe kum ka morning day ka sni jong ka jik susi tinggi nang itu hi aduk mentah menero haduk nusne mo mentah khalai ka sawak san kede ka sni ka bangi ngi susi kum ka upa jong berinyu tra te ha bangi susi kamu mut hitet wa da kala malik ne wa saul no mayong kita ke ki jing pensu na len jong subri ni kani kami na len jong subri ni tra nama balai kide ban kema hak ki por hak por bangi ki te kiwan ki breu jong uniform minum aban dan hang ni halat pun tolong kak santri kulit kisah komang balai nomor upat pak udang bitar balai
namar bala penyap ya orang ba jong ga snong jongi nang ne namula tebal penyap bitar la kong ma bat phi kan ma ro hak itu kasih khasan dre syak kini ro i arms ki weapons yang ilir tinggi nang leng jongi ngio i ba lada undang diberi uniform let's say kata kajing rakhi kan mau burong ya kalau sangsinya kan long peacefully dikata kalau ngajing request kajing kepat jongi ya ka mereka police tengangit skam bom makiro kin yu i lang ya kan kajing perkat ka bawah jongi ngim shom lo ong ba kata kajing nom hawan jongi kulit lagi komunikasi kalau kajing ya le kakmat mat kabinet kam semua deh kita ring ui ba kan don ka sungsungan kanum don ka jing sha kum tai naman ba kadi ka kaski ka pangi khot na len jong sul brin yuta tingi kwa ba kata kal lama mo jong ka sul ka brin yuta kan sa sha pet nang ne nang tai ba pet hak program jong sul brin yuta sha kawang sha len thau lan ne sha hang ba kum ta teban avoid ikini nangis skamba katrat kulit ro kan ya kubur lang bahkan yang menjur lang ini dan pakai di kisni kinom don kita di boleh uniform